Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Umrupa Premium Meghalaya. Kashnong Nongbrei Nongdom Kapadan ha Southwest Khasi Hills District haka khat pratarik unailur arjarpsan kala lum da kajialang pajba banyata ya kikenrum kenram haposhnong Uwei uri orang ba jong kashnong Nongbrei Nongdom haka jekran berkilat patai kubor hadin balawai kajialang ulai thu ba menshwa kashnong Nongbrei Nongdom kadai kashnong ka basyong sok shongsan henrei dai hadin ba menteri barem ula slot ya ka ikhtiar jong kidkhot ka executive committee klem da lum ya ka dorbar jong kashnong bat hadin balathung ya kidkhot bathamai klem da pelong ya ka dorbar shnong kalami ka kenrum kenram hapo kashnong Hadin baladu ka jingshania ya menteri ubarim kashnong kaladawa yusim kahima maharam ban pelong ya ka dorbar ban jet pentamai no ya menteri jong kashnong onda usim ula pelong ya ka dorbar jet menteri thamai da ka basya thepvot kashnong kala yo acting menteri henrei nakaliang jong ka kenhun menteri barim kimshem la pedang setia yo menteri shnong ubathamai hadu menta menne halor kini kikenrum kenram hapo kashnong nakaliang jong acting menteri bathamai uba swording sopho bat usketri uba bektar lingdo nonglan kilakhot bat weri kiriorang ba kibiju persya bakini trilang nakamenta kesuk kesan jong kashnong kathau barokawai nakaliang jonga kabai de bat kubor sebab terlaj da ba nglan marwin hak arpar tarik benai kos arjana pesan te nakaliang jong ula thok ba luang ba yang ala sop ini kam henrei mentapat katkum gane ka order ka beli nah tina high court tika pau mano balik sop dan ni kine ki breu ki badon kate hanne kim latif kim don hasnong ro henrei lo ki supun san mano ba pensanya gine tengah kuat ba nakaliang try kin pencahi dalade ba pidon tin hagane ka jingsanya kaneka hagni list te agar pat ye ne ki breu pidon keteng ne sumha ki wan sekmat barkin pencahi dalade ya kene ka nga ustalan ndok nong lai ngamdon mo ti mon ti kadiang ban san kum kata ka kot ba koi hidu ta ko haikut te nga tang don ngam tip te subha benwang no ya tang juan pa jalan jalan tip ba ku ndon sisnam ndon sha ka tre ka kabla le ngara li uang ngam sum tip mai kata ko ba manoba sai tongen di let mengapa dia kasnong menteri ba tok nang ba uni yame kun le bakri ma ngau lo ngat tip tok men le mengapa dia kasnong na pa jono ya aga temnya anore enbre chno sai ba kan keteng lemno teng to ko no drop ko kan ore chno lab ya kan sai ba mo sai ya kan dak halor ta film no pinweng no lemno ene teh ada no mai sa kan ore rewu enbre chno thau sai ba sa kan ya ngak ting pensing lem bunga pen bersarlan di prata krem ni ci karena itu kan itu dia san dia tata kuat dia karena san biasa dia dia kan yang tahu krem di prata krem na endat gerting san dia bisa iwan yang noknya ya lajing ere jencar dia duk dia di Sterling tim menin punya men yang mana sedang boleh kita lah katanya lah ikut dengan tip mana berpesan ya kita nah kebawang lah yang nanti malai yang kena ya ju tip sana apa sana kena apa ya ju amak kalau jukian kena apa ikut Tawas peran ulang tawa bu sakannya persan biahnya ya kan sesukan ore sampai senang ore sem ngali ore sukan ore
tawangnya cempengah kemarin tabu yang biam tempatnya sekarang itu tempat bunga Tapi film nó bên phao anh nó là ya habis ada bunga sekarang deh Ka pen bunga di mat kerlang ngai kini kamu tam tiap mara meniru syukun ini ramba asnang baang badon kini kuteng rai ngai kramsan tam ai bor kita belum baang ai kita rai ngam tip kita ngai kramsan dara jauh rai ngam tip nama hakapor ba ki ang ba wan yelum ne wan nara klam wan rai ngam tiap mana mata kerteng jana akwa ba ya kene kerteng jana kin wan na la ni ta kon andalin ente kon kham nang ma kanore kamia ba kan sai tu ibra en jana hik so te ne kam wa san kan ya yare men tare men san ne ka kam thì mình xanh như này thì số bằng râm như này và lại này cả độc sai ngoài ngày là cái tay trong quay con bu bị cái bla can cái ya trong em này cả quật bu phạ hạt ta cả hay cút tiêm tan các bạn bun đã lạc bun rừng nọ usia berlan handman kita mendirir baru kilang coba rasanya hati kok coba lelah ya saya biar kan lah menen nó thì mình chụp bận con trai điệt về đây bật cái này và các cung cái chính siêu cái chính làm cái dùng nghi và siêu là đơn kita cái chính lại sop sop là cái lên trong cái hima rei cái đây bentar jong hima ya kabangi ngilayat denti kene kakam mala kumno tharai arsnem nei arsnem tharai ngala jan kot hi ladang kam dang dunaro ngilayat denti kadai lang bakini kitau kabangi snow ban pau api jong ki media kidon kitau kiba kasapoi kene kari fendong ha kene kasan terit benai ba rajung muslim dah ulong nemar ba hadin ba menteri jong negara sinong jongi ba menchua budai ba jubiling alang ula weng no e kini git khot dan ki executive member kibarim te kata ka jingweng ga jubi ulong ga kapen snu lengo ingi nemar ba laweng iki dikit khot la neki executive member ki barim ki ba klemlong kat kum ga guideline ne ka rule ya ka ba ka hima kelabu te nama du klem penlong ya katakan ya kataka kadorba nama kat kum ga jing sim ga jing lap jogi ba ka rule jong ka hima maram ba pitung ya ki kot jong ka executive committee jong sinong ki bagan tu na dupai chairman secretary bakunta teter te haban ya jong ba ka jing menjur lang jong kotorba te rei ka jing siam ka jing lap ka jong i ba ne menteri jong i ba rem siam lai ya kat kum kita ki procedure ne kita ki guideline ne kita ki rule rei la shutung la shuweng bat la shutung ya kini harum kiba dei haka tutrik November ajar pelai kini ketika jing ais not jong swim ya kini ki jing tung jong tri nama rai baka himaru kabanging klem pen siamla ujur persyak la ning klem lej panding syai te kip tip ka himaru rai tip tiga ai kini ka ujung menjur tenrei hadin bangi kum kinu song ringkat kini ki kondisi di barim ringkat kini ki kondisi barim ngila ai ya kini ka jing panjing pensyai ka jungi ya ka jingjin ya kini ki khot jong ka executive committee jong ka dorbar sinong nong bre dong
aka khatsau trik nai makwei hajar akolai nilapan gajing pensai halor gajing jadi khot di tip komiti jonggat sinong nong bre nong kat kum ketem walabu nei ha gajing long briu kim tip kim penai bre tak keteng buat kini signature pa adon hanganeka list adon hanganeka letter of authority hanganeka kata letter of authority yai tai ba munglan ki lapo ya gajing dong kila kum Henry negeri kami kumpi mengelam jauh senang hamtam dekat menteri sekretari nila persiapan penjajah yaki takabah nila yamir jimut bah toh kamlele Henry ini rapi pi ban widrono ya kerteng jumpi naga list namar pimsim lale dala jom Henry la chupen la tu pi ke gisoben pendrem juri kene kakam ya hamtam menu ramba bolong bala aibor ibu ti idon kini ki non sakhi hane kibede try ti gisoben pendrem kum kasnong ba kolong ke kaba sungsu ka pam kolong ke kaba kan sawan lam ya kata kajing bom sutu jumut nang hau kolong ke kaban sawan lam ya kajing yalam bakla ya long briu koman briu kujungi haba hilek kum kini kijat kam te ngisuban kerpat ui ba kimdei ban long tau briu uban pen lek start lane ban kam start lane ban pen menjur klem ka kajing menjur nagaliang jong try kiba kimsa ai rak ta kajing mon laga jong ko domut laga jong mesin Henry ban lek kum ne ngeso kolong ka bom la ban diang nagaliang jungi kum kasnong kar kunju ngeso ban empau kata kajing penrem ba kanete kamde kalenti ka babha dei gini kan yalam se kalenti jong kajing bom ngeso tenat bom ngeso thuk jumut kasnong hathau sing isu request kendiat ba nang sekmat Ikermen kum kasnong hathau ba kandon deng kajing yaj beji kandon deng kajing trela kandon deng kajing stu jimut ban pentelun ban nyar ya suncar kadar ke coba kusno kothau ban pentelun ikam kijang ibadai nagaliang jung ukir sorkar ki bofer ban ngikerpat ya porok ki kun ki hajar kum kasnong hathau itenmen kisan ki bolong ki nong ai jingmut ki baramba kusno kothau ki ramba porok iwi paiwi ki long kemir kumju to ini trelang nagamta ka bhagamian jong kasnong hathau di porok kawe nangba kane kasnong hathau ki kumba kala ngamunta akane ka jingi kumar ka jing bom yesu thu jingmuchu Henry ini thau thmai nagamta ban penbha nagamta ban penkuj nagamta ban yalam ya ipajba sekalenti jong bahok ban kecing sisa dan kedua UCM hadin ketu ket nepor nilayo ya keneka sikhi lene ke orda ya kaba nangaliang jong u lengba jong joint secretary to the executive committee Kasihel Autonomous Council Chilong nilayo ke orda ba kan sa penlong no nilayo ke orda kaba ong no anggap ong kakam ko baide berkedor basnong ng brindo ang neusi o kas konsep kala address ya usi jo pe maram kabakat kum ketika phang bat kasti bla kedau neng aktif komiti Kasihel Autonomous Council kala tha yapi bandung bat penlong no dorbar kabakat pang na kabenta kasnong nong brindo ya la aku bilang ikane sangi agak keting jo ipa tailes wanya ngilas ngau kemen hikdiat ngala menong kum kinu sno mar bang kemen skam bagi kami jam ko sno ko tau kin saya beje inti nagaliang jusim ula rai badula yo men pun long ne kantor bari randong apo jong ne sno bejungi santri jong nai Julai mentau snem araja ustad ha keneka jimpulong ini kali sendong lawan isi mentalang
lawan ban penian jagi beriu jong suim jong kahima ki bentuk nadu sekretari nadu kini ki menteri hangne ki badon nadu lumut bentuk lang badu sekretari san ki badu suim kena tunjuk balawat dopor ban sakhilang ya kini kakam di kalau ketu kajing keren jadi Pak Munglan pada ke Ong ba suim mula lek sop-sop kini kakam nang ling jongi misgo man keren sai apa sih apa sai ba ni ya kini ni kentai ni kum kesnom ta ya ke ba mila don ma ujung menteri mila don menteri wala yo yuskam ni kentai kum di nong song ni kentai ware kini uba keren ba uba Ong ba dorbar kerpang kapalawan tan kendia da kibriu te nisni kumki nong sosno misgo bol pensai ne ga jindor karang menteri ba kam sim la puta lo Ong ba ula enthok ba la ai ga jing tip tang haki katu kenemut kibriu daga ba suta yaki tuga notis gitukan oje kata ni menjur lata iki medis hakidukan nilai itu kana sino tau menteri ru ula ude menteri barim ru ulawan ban sakhi kene kam da ka ulawan ban tebut da ka ulawan ban menjuru ya kene ke prosding ka latho da ka hima da usketri jung hima hangne menteri ula menjur ya kene ka referendum kepala penlong da suim jung ka hima mahram kenre ban Ong ya kata kumba Ong me orang ba kene kalong kecing lek sop kene ling jungi sungu ban kentai bat kam siam la don kum kata Henry apo sino apo tau Henry apo sino apo tau kidon ki sen klik sen rang ki badon sagi jakabala ki badon sagi we ki jaka kidon ru ki klik sen rang apo hone apo jungi kiba let songlok sawe tangba ka ipik pada kidang don hasnong te kidon pun kita kim siang layo banwan kim siang la yo banya cimentalang ya kene kari sendong te hindrei bangin menjuri kata gajing keren jung orang ba Ong ba kadon gajing lek sok te nangling jumi mislo ban Ong ba ya kene te nangling jumi pun kinong sosno mislo ban kentai nama kam siam la don kum kata kat ki balai tip kilaiwan kila simenta hakane kari sendong ka balakot seduk ka prapo tamut ki balawan ban simenta ne dekat kajingwan lang jong menteri kidkhot jong ne ka eksekutif komiti barim ru pelatung daun menteri klem gedor baru kilawan ban simentalang ki babun hangne kilawan ban simentalang don hangne kilawan ban simenta bat tang mauhi tharai bat usketri kiba longki kita kidukot juga isi kiba kim siam lawan ban sim mentah kene ka kam bannya kebut kene ban le ya kene ka rendong te wat na kaliam jong usketri ru nasu ban Ong ne ba ukun jong usketri barim jongi bas dilan malang ulawan wan kebut nei ban sementara kene kari sendong buat template sing sopok ta de kuntrai dengan sekretari beri tenre ban peniksan ya kata ba bu Ong ba Om siam layo jintip te ngeli ismu nasgo ban Ong kalong ke apa sno lengok nih nama haying ne ukun benang don haying ukun utip wan ra ne ha po holi ki kasuki ki ban ndep kene kari sendong pa Ong ba utip te snow ba ta kala kalong ke ba nang leng jumi ni melapan pediang te nang leng jumi misu ban pensai kini ki baro balai ka poi haru ne putru kade na jing la hi jom ne menteri badim ya kini ki kam sinong ki kam thau ki jumi ki bala de paro ya ka ba pongsan ya bula thung ya kini ka isi klem ga jing tik lang jung kinong song sinong bat klem no lum klem dalang ya ka ban pan ya kita gajing kerjaan ya gajing menjur ya kita git khot lagi pai ba ki menjur em ya kita git khot ki bala bu
kumbala bu menteri bari ini kot ka agini dari kumbang kedua ni kadai tahi kasin kebanik konget kawas apoi put te hadin gani kari frendong nangaliang jong menteri bagi nating kini ki prapu tamu di balawan cinta kena sekam mulai yo tang aku nyumut ya Allah aus im mula penghap no yu katung kena kari frendong mula no te mentah mula tunggu ini basuar di support kumu akting menteri mai jong kena ka nang beri nong te nangaliang cingiru ni ai ka rom bat ni ai ka cingero ya ka office jong ka himam mahram awai de berkini ka kam ka jam ko snong jungi ba ka kum ka jinglap jungi ya ja ka ledi om ba kum ba kan tho do ne orang ba bala la sok sok bala la klai bala la don bor am sem don kum kata ni ngis ko ben sai ba ya ka kum ka ledi bin pa bin nadu kini ki snem bangi ngila pa angila untuk ngila ujor ya udah menteri ba bimba ingin syania syu ke imru ulayat bin babin la syatnya ai kini ki jinglan jingkam jong menteri ngeskam trai ba usat ai yang taka kator bar kapang referendum ban peni kata jing syania kata jing bom syania syu jong kun ki hajar jong snong katau apo jong kene snong kejumi te ka khadu so ben tau ki ane lihat pa nagaliang jingi nila di kuat pan di akhir tu kubor pa ni te ngim tiang itu kubor kumbala keren berlaku thok daune u rang ba bat ka ba polang ta kelong ba hadin ba ngilayo mangila ujong u akting menteri ngilayo mantau ya eksekutif komiti ngilayo mijing menjur ya eksekutif komiti akting menteri ulayo ekasanat kawan paksa kene ke order ka badai na po haikut kene ru badai ka we ka benta ka ba kalak ngilak panong no ka balong penkendit yang ni kum nong song snong jong kene ka snong ka kau ka ba ik ke jumi ka snong nong bre nong do baleng om ta namar ba une u briu ju briu hi u ba munglan marwei ringkat kini kicis pak saumur kila file dak kata petition hakmat jong ka ying syar dan burom ka high court ya persya ya usim ya council ba dia us ketri jong ka imam haram hak bai dei bat kene ka kam referendum kepala penlong dak ka office jong usim ka dei ka imam haram apo jong kene sinong kai ka ba pelapat ka ba don hang ne ka long ba bun na pedeng kini ki sis pa sound ya ka ba ini irang ba iba marwe ila dewang ne ba ila tho hang ne long ba ki don ru na pedeng jong kine ki ba kim sem yo jing tip ba kim sem labna ha ka ba ide ba kene ka jing file jong u neuba mulan marwe ya kene ka petition hakmat jong ka high court budon burong kincem labnai henry pa lasu ai ka signature ka ba top ngila ban ongno ni don hangne try kiba ya don kerteng hangane ka list ban file kata ka petition persya yosim ya ka council kinsa jubab hi sibet kinsa sakit ya la ka jong ka kam kaba kimsin penai kimsin tipe handai la chupen laptop hangne la kho agne ka annexure kaba de jong ka jing file ka petition kaba ongno we the undersigned do herein authorize Sri Munglan Norway Secretary of the Village Good Nombre Nongdong Village Southwest Kasil District Meghalaya to act represent file a signified case before the Honorable High Court of Meghalaya on our behalf, being the resident of the Nombre Nongdong village, to authorize the same, we do herein put our respective hand and signature
verification below. Te ni abai dei bat kane ngi sngo ban pau ban ngi sngo ban penrem la ban ong nok namar balik ba hadin bangila yo ya kane ka file ya kane ka hoj ya kane ka petition bala file da mau bat welcome dekat bat kini kai ka ba sngo ngo ingi kolong ba hadin bangila yo ya kane ngila pentip kai po snong po thau mo ngila pentip po snong po thau ba satu kalong sisan em ba pila menjur lang ban file kata ni ti tiba pun naki tiba teng kena gong sngo ba kim chem la nai ni kim chem la nai kilawan sengi lawan chom menteri lawan chom sekretari kilawan sengi kibolong kit kot chom kena ka isi ke bang ta kila kepat ini kai kesinjam ke bangi hapan le namar ba ni kim chem la nai hak bai dei per kena ka kam te nagliang jumi kat ka bangi lai ngila persang ban pensutu iki ngila persang ban yarap iki dak ba mi pensutu ban mi om yaki ba haba pimdon kata jingtip kimsem lek sign kimsem lek ai kata ti ka ba kumbala tho angne kata signature ban ibor ban authorize yo tai munglan marui ba un file kene ka petition te kat ka hop ka jong pi ka don ba pi haban kilaban withdraw no ni ingin saya rap nang lin bisnom ingin saya rap nang naliang jumi bisnom menteri unsa tiarap nang lin bisnom ban pen withdraw no ikni ki kerteng kiba kim semla benai hal bai dapat kan ikam hang ne kini ki kerteng kiba kim semla don benta ban sai ne ban ong ba ban aibori tai ba munglan ban atrai si tai ba munglan ba ulek ya kene kakam hang ne ta tang ta ka fast piece ngila monok kila don lipa kumba at samu ti ei entah dia don hang ne kidon hang ne bat kidon ki bala lektu nama lawan ban karantor ban sakiu ya kitu kikun ikti lajong tiba kilet bela secengai dan bela endap yang kejunung kam hingasem kawan bansaki don kawan bansaki daupa don kawan bansaki da ketmi da kabakilan pensisai lagi jom ikut lagi kun jom kilai tu ba ngin jom pena ai jom la pena ai jom la tip ai jom lawan ban hasan ni habai de kata ka petition bala fight kalau kata ka jing aibor ngin jom don ka jing tip ai lasu pen la tu lasu pen la top da manore man pusat ke jing musim mula sim la igene garai ban pendong da garis pendong ka kador bar kepang ban sim garai ba la upai ba jong kan kesnong ke jongi nong bre nong kam udang syania ala ne syania su ya udah menteri deh hagane ka jing sim yu sim garai hagane ka tarik menteri udah ba jasau nia don lang ro arli mangi ibu ujor ringkat kali yang jon menteri badang day report te nilai menjur ya kata hakmat jong ki nong ki uskat fi jong ka hima hakmat jong sim nilai menjur lang ya kata bro arliang ban penlong haga khat sau nai balai arjar ar pusau te henry kai ka bajiapa ka susi patingi kolong ba hakane ka kagini kitari ke bosu mula penskam ban penlong ngene ka referendum po jong ke sinong menjungi kolong pa kane ke referendum kala pulong no namar sidon ki rangba ketu kene rangba kibala wanra kita kajing nyalam baklai ko ba ban stu baklai ko ba te ki nong tre jong sim bentuk na dus katri ki menteri sim ki lawan te kelamut dan penolong henry hakat kopor kaladon ka jingbong yustu jimut na kajing kelam baklai jong ki kening kirang ba ban stu baklai ko ba ki balai rong ngin suya rakti ngin suya yeng arliang tenengal yang yo ka sim
kam siam lah pediang ni kata nama apa kiong bakat kun baru jong kahima habis bantu lek jaga jing tebut de ning kata ning tu adon tu hatu por yang di biru soka kelas kilang kata de kalau pulong no hadin kata hadin ke jing pulong apa arpat musim ulang lek no musim ulang yang sacisin apa lebih yang sacisin ban penlong naga kalau khot yang ini apa ide buat kene pagi kini kita papan di musa yang neng idon kumba kiki centang neng idon kumba aduh nyopau nyopelaimut nih aduh nyopelaimut kiba ngim siam lah hun ya kata kajing tung jong menteri bariu ya kata ka isi kabat mai ha kan rutri nomor ada jarak polai kebaki yo ikan kadang ini ketarik jong kajing yo scam tingin base beje kene tingin siam lah hun namar balai ba kajing pun juga tolong ba siam lah ya kat ki prosedur ni ki rule ni ki guideline jong kahima juga da siam lah burung ya kata ka mandir ini ya kata ka karai kabukut kabusubah kabahok jong upai lang kun hajar jong ka sinong ka tauhi brokawai kena kena jungi ni siam lah hun ni lepan ka jikun sai na sim nama ba lale ya ka ya lale ikini ki benta klem ka jing yang lang jong kinong song sinong klem dalung ni terbar klem dapat lang itu tadi klisen rang kinong song sinong dan le yang terekam tinggipan gejik pensai hadin pengilapan gejik pensai ni suim mulau tepong yang ibaya perut kirul bagi guideline lah menteri dewa ha ini bandai pan kata gejik pensai menteri babalai kilek bumne nih te nang leng jungir ngila kepat yang menteri ngila ai da kaski menteri baun khot le ne un ai ni ta ka verification apa ide buat kene kam te nang leng menteri usngap menteri begitu hadin kata nang leng jungi ngila hak nak kowe gaji ujor persa yo menteri nomor ba kata gaji kuat ka jungi ngim sim la yo tinggi hak nak gaji ujor persa yo menteri ba ngim syania syuk yo menteri ngim syania syuk yo menteri nomor ba ulayat like lawan nong ya kata kok jungi tungki nong song sinong apa jungi ka sinong ka thau sinong nong beri nong dong ngila sabit pada kata kasiki nenek kata komplain ausim bangi ngidon su kucing sania industri te usim ulat fatlang ini arlian te ngila discuss ko office di usim ringkat buat usim ya kaneka isu te usim ulat sim ngarai ba aban penlong nok dataka dobar pang aga komputer kenai ba sawa kan kelah